Ubu tugiye kuvuga kuri channel ya Davis D cha Shanboy. Shanboy rero afite subscribers 263. Akaba yatangiye channel muri mu kwa 12 16/12/2018. Afite abantu bamukurikira bose hamwe ni miliyari abantu bamurebye bangana na miliyoni 32,942,947. Ikindi ugiye kuri home page usanga harimo indirimbo bita Bermuda. Uvuyeho gato wumve. Bermuda akaba umuntu wayikoze ni Element Erne wayiproducinze. Yoganiza uburyo amagitari akurikirana n'amapiyano. Videos afite hari za latest popular na oldest. Latest zimeze gusohora popular zamaye cyane, oldest zishasha. Muzo bita muri popular harimo iyo bita Ruro, ni collab yayikoranye n'uwo bita Ruda. Ruda rero iyi ndirimbo yabo ifite miliyoni 4 nayo ya mbere. Iya kabiri ni Bermuda. Iyi Ruro yashize amezi 8 yasohoye. Bermuda yo yashize imyaka 2 yagize miliyoni 3,200,000. Kaza ikurikirwa n'Itara yashize imyaka 4 yasohoye yagize miliyoni 3. Za kera aherutse gusohora harimo iyo bita Micro, iyo bita Ifasi, niyo bita Bo, Shorts we afite short imwe yonyine. Playlist ni 3, hari izo yise Davis D, hari izo Rwanda Music n'ibindi bita Rwanda. Bose aherutse gusohora ndewe n'ibihari. Aherutse gusohora post yashize igihe cy'umwaka aho yamamazaga video ya Anifakayi.